Verovatno nikada niste čuli za Luca Pfannenstiela, ali nakon ove priče sigurno ga nećete zaboraviti. Daću vam kratak uvod. Bio nemački golman koji je odbio unosnu ponudu Bayerna i otišao u Singapur. Tamo je završio u zatvoru na 101 dan zbog optužbi za nameštanje utakmica. Kasnije je pobegao na Novi Zeland, gde je ukrao pingvina iz zoološkog vrta i držao ga u kadi jer mu je, kako kaže, falilo društvo. Zoološki vrt mu je čak kasnije poslao zahvalnicu jer je pingvin bio u boljem stanju nego pre. Igrao je verovatno za više klubova od Andrije Kaluđerovića, a jedini igrač u istoriji koji je nastupao u svih 6 FIFA konfederacija. U Nemačkoj je nakon njenog starta na utakmici 3 puta proglašen mrtvim, ali je uspio da se izvuče iz kliničke smrti. Napisao je autobiografiju The Unstoppable Keeper, koja je postala bestseller u Nemačkoj i Velikoj Britaniji. 3 godine je bio selektor Namibije, a tokom njegovog mandata ta reprezentacija imala je najbolji FIFA ranking u istoriji zemlje. Pre mjesec dana postao je sportski direktor škotskog Aberdeena i sad vam je valjda jasno zašto se za njega smatra da je imao najluđu fudbalsku karijeru ikada.